Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang mana selesuraku hobi maculi fitu-fitu. Karena ini khas Bugis ya. Ia fitu-fitu langga sebab dia pau sempat selai ia karena dia pun sempat selai karena kasi sebab rencana lo selai pantili sepeda. Ya, terperhatikan ni. Ia sengena fitu-fitu aliri bola, fitu-fitu langga. Ya. Sangatnya biasa semua. Ya. Jadi karek macule itu fitu-fitu langga. Terperhatikan ni. Dua lobana. Jadi dua versi. Weding gambusu, wedi tu kacapi. Kue wedi dua sanga. Ya. Tangkalingai unina. Mama se unina sapo. Mama se unina. Ya. Ia sih nyecet dia. Dulu. Aja sih nampak sapo dia. Sabar aki. Lo dulu usia nunna. Iya. Yang nyenge dituruangi pakai biar macenena dia tu cuma pacenne. Apa yang ini? Ya pitu-pitu langga tu. Nasabak untuk sementara pakai karek gelang pakai tanah. Ya. Jadi karek macul ini. Ya, ia bahannya paralon hijau. Ya. Ya, paralon hijau. Tangkalingan masih unina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, taruh si wakal urah cicang, wakal urah ku cicangnya. Nasabak istilan sabena rampuna, ekonya dakal urah sapo di, ekonya dakal urang. Cuma ya untuk sementara bawa kasih karekna. Bangsa ni nalutur apa saja, insyaallah dia ni lo malam samena. Nasabak karek maculei. Karek getengi. Ya, kata biasa pitu-pitu ko pelan-pelangi magalo kacapina, magalo gambusukna. Nek kia nareko nagohi angi malame. Insyaallah eko pitu-pitu pakwe
nasaba ye pitu-pitu na tumotota riolo cuma persiku mi uruban nih. Ya. Sebenarnya riolo kan tanduk na pakai tawe kes. Ya pakun mi webu. Tabe tangkalinga sepemunin nah. Mudah-mudahan dia nak kecewa kaki. Ya. Biasa tuh kopi pitu langga mapa kometomi pesen na kasih. Suaranya juga lumayan. Ya. Apalagi korokang diselai rotannya dia sangat nah. Dah mantap selalu, sukses selalu. Bagi pecinta pitu-pitu moga sehat semua. Tanpa terkecuali, sukses selalu, sempo kita mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkalinga ya, Mika, Mika, Rakona. Tangkalingon in nasapo.